Ang buhangu dalam murid kumata bayi tinda bata patua mangarani yang rukuna na pemeringu yeti la kanal YouTube YKB GKI TV. Ba tadi hana pumiri malam tuaya. Pemiri ala mama meninggola mama janga ama tamu na miri mangkuru koreke. Na miri momonungu matarua na ngahumatua mo na meningi mangdait la kanading ma karena dumbuang ya kalau ketingro na rupiah kali panauna rupiah karo miri ning ma tingro na rupiah kali panauna. Amin. Ang buanggu na pulong na padihanda lari na yana welimu la bukuasia na pingina bahiti etiru na kawudu hiwa lamata hawlo palamata limana lang lamata kabulwal palamata kumbul tayo na pamangijir na iya ka lamata ko kumbuda muna naman palalo inuda utak yaraha na muda ilupa na pabiliya awala dang mamini na awina dang na mayunada tunanudo ka ilupa na bakunja na ludo muda wang remi damu nga pambagungo damu dang marangga pawangu pangangu damu na pabiringu punggol na taunila. Ang buong latang na niriyo kredi. Lurihan na mo. Iya nang bayeti rikimata maparin. Nang bayeti rikimata, yaya banangalang papatutong na pabukunda. Talanga takaling bayeti rikimata lamparin mo, pilupatakannya urwanya. Ang buong latang na niriyo kredi. Napahajaru Yahudi, lupa mo pada pahalang weli laluri mangadati, weli mo lapapada, kaya manunja lapapameti, lakuahan na yung Mordekai na matamba mangaranga, yaya nama pamanunja. Takaning mo may mamayula, rukuna pada akatu laang dapataw. No, na makawandi, padang guangga rukuna na mananguda dan iya aya naluri pakiham naludu nuna lambaya trikimata da beri ludu pamangu pada panjulungu papaya mangu pangangu dangu anguda pada pandulangu latau mabili ang buanggu latamu na limiri ako ito lapakiri muda papalaku ya napareta na maramba Ahasuerus. Jauh kuhanggila wala lamparin. Takay papiatan jadi palaku iya na panamu la papayamamu di panamu la luri ang kapataw. Rakaman. Ya kathanggila wala rukuna ya kanampinu na parijunda la lurinda. Nanyuna. Tahangkiala hawala ambu tapalaku palapahuya lapahibieti wana na ang dapataw matawa lahangkiala hawala lambayeti rikimatanda kata palaku ya naluri panamu kata paberimu mapieku mahamula amu dapataw. Amin. Malam betalaya. Halamannya kabiri la patingro na pumpiaka li panong matarwat pamakataku dan pamili etima dan ko piekur kamiri la palaku ya lalu na pawama. Amin. Ang buhangu pupunalaya na pulong dapat dihandala rin na ambu merobodu la palaiku subscribe dan matawa bat pangalannya dapat dihandala rin na laang buhanda bunda banaka tau ng pawailay miriyo karitu dan nama rinjungu lapatanda ya miriyo karitu kanado nyuta bata merangka padulam ladalu bata go baru ya na pulo na miri dan ang buhanda layak kade matawa kana papurunda way mangulong way maringo welimu
miri yehu kareto.